Jesucristo tatitusti, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Gloria al Señor Jesucristo. Unata Hilanaka, Culiacanaka, Acalhuatanja, Maico Timpiwa, Arum Tanipsma, Señor Jesucristona, Sutiparo. Utana Camaro, Portaniza, acá Radio Tercer Éxodo, Aucatoque, Ucamaraki, Radio Red Huancani, Auca Radio Toque. Diosaja Taque Humanacaro Bindispanaya. Todavía Alajpachauqueja, Churasquistua Maurumpi, Acaña Acauracana. Upan Gracia Toquewa Maurumpej Cantatisctan. Munat Hilanaka, Culiacanaka, Taqiu kanakatua alajpach Dios auquiroj Dios pagartanja. Ukamaste, manacangelatama, hermano Lino, apanis capintua siempre taqui humanacataqui, Diosan aronacapa. Diosan aronacapaja, almazana, antapawa, almazana umapawa. Ucatua wakisi, Diosan aronacapaja, siempre pine, istaña, mangtasiña, umtasiña. Diosan arup istataja, mangtasisktaw almamana, umtasisktaw almamana, gloria a Dios. Ukamaja, unata radio istukirinaka, Diosay humanakaroj bendispan, kao kachakanakantej istapjta, acá Bolivia oraquensa, ukamaraki yaqa anqamarkanakansa, Ucapas para que kaya Perú lugarana, Dios ajumanacaro bendispan, Achan hachapa bendispan, Ucamaja, Arum Taractanua, Maico Timpisa, Hilata Simón Yanqui, Ucajilataroa Arum Tanja, Upato Kerakiwa, Maest Astanja, Aka Radio Retuancani, Uca Radiumpi, Kaya Perú lugarana, Huancani, Ucachacanacana, Ucampe lugaranacana, Ucachacamateja, Radio Puri, Dios bendispanestanua, Kamaja, Hilata Simón, Arum Tatatao Mayampisa, Kamaraki Esposama, Hermana Rosa, Wawanakama, Taqueupanakaroa, Arum Tawaitanja. Kamaraki, Kao Kahilatanacatej, Chisto, Perú lugaranja, Upanakaros, Arum Tawaractanua. Ilata Raúl, Uparos Arum Taractanua, Ukamaja, Kaya Tacna lugaran, Istapjaraquisto, Macauca familia Naca, Tacna, Perú, Diosaj, Upanacaros bendicirakpan, Upanacaj Simpirpanio Istapje, Radio Tercer Éxodo, Dios bendispan Upanacaro, Ukamara Kitinacata Istapjtaja, Radio Red Huancani, Umanacaroja bendispanaya, Umanacaro Mait Apsmawa, atención, Dios Anarunacaparo. Ukamaste Acalhuatanja, Paltasiwañaniwa, Diosan Arunacapa, Tasiñaniwa, Santa Biblia, pero Hanirlit Kazaja, Wakisiponio, Alajpas Diosauquiro, Hakastasiña, oración toque. Upata permiso maitaña, Arunacapa, Arstaña Taki. Dios Akamaj bendispan, Dios Auquiruya, Hakastasiñani, oracionana. Alajpacha capaz loriri, Señor Jesucristo, Acalhuatanoa, Maico Timpi Humaro Dios pagaransma. Acá radiona permita tamata. Acá micrófono de nakatane katasitahata. Humar Dios pagarsma, Señor Jesucristo. Humata o hakan churiri, humarakita o hakaña maijere. Dios,
yanapt'ita kalwatanja, qollanaronakama arsuña. Taqi aymarlajra parlt'asiri hilanakataki, kuyakanakataki. Chitinakatej siempre suyapja acá programa, umajupanakar bendistam, upanakaj también uskarakpan atención aronakamaro akalwatana. Tanto Perú lugarana, ukamaraki kaya Brasil uksanakanwa aymarlajra paltrina kahotjaraki, Chile lugaranza utjarakiwa, Argentina lugaranza utjarakiwa, taqihu panakaroy humaj Señor, bendistam, Padre Santo, ukamaraki acá Bolivia oraquensa, diferentes comunidades, departamentos, ukanja utjaponiwa aymarlajra paltasiri, Hilanaka, Kuyakanaka. Señor, bendistam taqihu panakaro, akalwatana. Yanaptitay nayaroj kamaja, liitaña kakoyan aronakama, ukatzti Dios, wawanakamaja katoktapan, wawanakamaja chamainstatapan, wawanakamaja bendistatapan akaronakamampi. Tal vez mahila makullaka por primera vez estarakchine, acá Radio Tercer Éxodo, camaraki Radio Reto Ancané, Dios, chimanakaparo kanantam, kanantam ajayumampi, akaronakamampi kanantam. Oh Señor, Janira, Haipokipana, todavía maja parlaskta, Wawanakamaro yatiaskta, aka viñay hacañ aronaka, aka qispiasiñ aronaka, ukamaraka aka tiempuna, último, qepa mensajinaka, apanita ma profeta toque, oh Dios, umaki amtasepjeta taqinita, ukamsamait asma Jesucristo Santo, bendito su timaro, gloria, honra, choracina, ukamapan Señor. Amén. Bien, munatjila munatkullaka, ukamaja Santa Biblia, abstasiñani, ukatzte Evangelio de Juan, taqtasiwaiñani, ukauhatwa, Diosanaronakapa, litaserakiñani. Evangelio de Juan, capítulo 14, ukaujetekatasim, ukatzte versículo 6. Solamente más versículo litawaiñani, ukaroa, Diosaj bendicistane, almamaro, chamanchatam, almamaro manqtayani, Diosaj, almamaro umtayani, yakichimama kanarayani, isa, Diosanaruna kapaja, akaña poniwa, Diosanaruna kapaja, miskitsipanukamos kaponiwa, ukamajomaj atencionampi esta amakalwatana. Bien, kamaja, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Ukaujanja, akamsa sauqayaktata, Castilla Naruna, leit aniwaya. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Kun jakosiskeas kuarunakaj. Señor Jesucristo, sawayiwa, nayatwa takija, nayarakitwa chikasa, nayarakitwa akañasa. Hanipuniw kitis au kitok hotkaniti hanukasti takikunas nayatokeo, ¿sí o no? Dios ay bendispan. Ukakuyanarunakwa lit asiwaitan akalwatana, aka Diosana Santo Libro Bat. Munathila, munatokullaka, uman hotjarakchajay la Santa Biblia. Amparamankiwa, otamanotjiwa. Bueno, de repente maininakan hanotjarakchiti con jasumas pasa. Kataña, altasiwayaña, Santa Biblia, ukangaskiw Dios narunakapaj kayaktata. Hisa, ukamaja, akalwatanja, aka qillqatanakatwa parltasiwayañani. Kimsa aronaka wal importante, aka qillqatanje qatawaitan. Alajpach Dios auqueja, sawayiwa, nayatwa, takij, nayarakitwa, chikas, nayarakitwa, akañaj. Gloria a Dios. Un jacosisqueas. Ukamajuka kimsa aronakat paltasiwayañani.
taki, chiqa kankaña y hakaña. Camino, verdad y vida. Uka kimsa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Uka toqitwa pal siwañano kamaja. Akal watana, kauhakamay Diosak permitsistani. Si tejan acá programan tuk ekeñaneja, utir programan kanma tuk eskarkiñani. Solamente umaja, uskama atención, ukamaraki suyaskakim acá radio Tercer Éxodo, Maestasita Radio Red Bancani. Taque humanekaja suyasipkakim, sapa sábado, vilta cantatinaka. Ukamaraki repita taskiwa, domingo, vilta cantatinaka. Sohta orasata, pakalko, vilta oraskama. Dios akamaja, bendispanaya. Entonces, akalwatanja, nerakatpach paltasiñaniwa, takiki ukat. Dios arakita insat, takija. Bocan seja, nayatwa takija. Yo soy el camino. Kun haukaj, nos pargañas. Jesucristoja, takitap. Ahora takit para el casaja. Nayaja hila kuyaka yatanwa. Takija importante puniwa. Takija importante puniwa. Anitih takikaspa aniwa marcana karoh purin puedksnate. Takipuni importante. Isa. Takicha kahaye. Ma haqeq sarcheja. Takicha kahaye. Ma autos sarcheja. Uyuana kas takicha kahaye sarcheja. Entonces takij kauja importantísima. Isa. Achamarcana. Iskamarcana. Takina kahot hanchina. Acha takinaka. Iska takinaka. Ukampi kulko takinaka. Ayu kama hanchin. Iwasaj yatanwa. Kauka campo saranza. Kauka marcanak saranza. Yaterak tan hanchin. Entonces, takito que poneo sartan. Ukatsas tan mayampis. Takija wali importante peniwa. Anitek takijo tikaspa. Bueno, con hamak sarksna. Chamas pausarañaj. Dice, pero con una pechatek takijo tija y ya está. Fasila cochagaj sartan. Gloria a Dios. Ukampisa. Hanchi takinakaja. Unyest era kistoa. Ajay tokin takinaka. Dice. Ajayonja. Bueno. Utkara kitaina walja takinaka. Pero principal takinakaja. Payata inao. Principal takij según Biblia. Kuilko taki. Ukamaraki anjo taki. ¿Ya? Pero katakinakaja. Walja takinaka utkataina. Mire. Litawa isnawa. Proverbios, Antiguo Testamento. Wal humaja istamakaronak. Paltas esktano na erakatja takit. Ya, porque acá San Juan libro en Katanwa kimsa importante aronak. Taki, chica cancaña y jacaña. ¿Ve? Kitis, Dios, Señor Jesucristo. Porque bajo cansiva, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Proverbios, capítulo 14, versículos 12, Ukanja akamsasaos y castellanonja. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Gloria al Señor. Kunja ukaj nos parcayas. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte.
¿Ve? Proverbio capítulo 14, verso 12, ukan leitatan hukama. Isa, akan hasiwa, haqiruj, kau katakrantej sarkej ukaja, suma takamawa, parece hupatakej. Ukampis ukatakina, tukuyapaja, poribipaja, iwañawa siwa. Kunja ukajlakisquiñas. Munat hila munat kuyaka, kaukita klan sumak saraskta. Kaukir takintasa. Akal watana sumak parkhtam. Porque takiniw sarandasktan. Takiniw sarasktan matakin hama. A ver, mayamplit akiñani. Yakaw chakana. Pekata siwa. Proverbios capítulo 16. Tunga sohtani. 16. Ukan hasaskakiwa. Versículos 25. Proverbios 16, verso 25, castellano hakamsiwa. Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Niokaj paispakiwa, ¿ve? O siwa, o tiu takinaka, kaukir takinak chakatej, maha kej sareja, upata kej parece ukatakeja, wali sumhama. Pero tukuyapaste. Iwañaw katakin hasiwa. Yakis kayaw nicha? Yakis kayaw. Munata radio chukiri. Munata hila. Munata kulyaka. Kaukir takin ham sumaksarandaskta. Sapa personawa sarasktan ma takin hama. Aka oraqin hiqatas kasin. Kunurut saka takin ham sartan. Kunurutih yuriwaitan. Yurktanja. Ya está. Primer chilaktawinak, ¿no? Que primeros pasos, ¿no? Primer chilaktawinak ya está. Wawitat ya está. Kayoh sartanja. Ya está. Kaltawaitan saranja. Ya está. Kaltanwa. Ma takin ham saraña ka oraqin. Pirichaja. Isktasin yasao, kaukir takin sartana. Porque utkata inawa, unaiman takinaka. Isa. Y hakita keja, kaukir takin ham teksar keja, ukaj, upata kej parisi, wali sumatakama. Wali sumatakama. Ukampis, kolyan Diosan na libropan, kayak tatawa, ukatakeja, ukatakin tukuyapaja, iwañawa siwan. Ahora hiwañaja, representarakiwa, uindasirakiwa maisatja, sañmonarakiwa, separación. Ya, hanchin sañani, hanchinja diosaja, sapa chacharro, sapa warmirua, permite matakin hamsarañapa. Y Dios ha permitido muchas veces ukachachajo kawarmeja sarañapa takin hama oro aroma viajiskitani wasanakaj ukatjaya Diosaja yatstanaj urunakas cambiase semananakas cambiase pajsinakas cambiase maranakas cambiase. ¿Ve? Isa, por ejemplo, acá Maraja 2022, ya está, ni aquí va, si casi ya está. Saran kaltan, acá Maranja. Ni a si avanza baitanja, ¿ve? Isa, enero febrero ya está, avanzanja. Ahora, con oro tej yorktan katja kilómetros awan spajatan ahora kanja.
Parece que hanjama que sarctante, ¿no? Pero sarandasctan, hermano, sarandasctanwa. Takin jama. Waljaninakawa, uka takin tukuyapar por japje. ¿Ya? Una pachatek mainej uka taki sarabin tukuyar por jejan. Ya está ukaroa. Anchi hakañaj tuktayawaj. Ukakamao Dios permite. Uka takin sarañapa. Pirichaj uka takija. Caucaros por ahí pachuparro. Uka wal importante ya tiñas hermanos. Cuyaca hila. Caukir takin ham dejo más saras ktaja. Waliki pacha toca takij. A ver, amoyasim hila cuyaca. Caukir takin ham dejo más saras ktaja. Aski takikis pachate. Anukaj tukuya pa hiwañiki pachach. Uka takin. Amén. Gloria a Dios. A ver, Hanchin, mata que saraspa, ya de repente, ma waran kurman traspasti. Y aquí señas pao, ¿no? Waran kurman traspa, ya está. Kakamaki. Ay, kamao, hakin hakanyapaj. Ukamao human hakanyamaja, hila, kuliaka. Sarantas ktao, que esas patun camara, positun camara, yaqipanaka fiscatun camara, yaqipanaka ni sohtatun camara, ya está. Sohtatun ka fiscane, paqalqtun camara, ya está. Paqalqtun fiscane, ya está. Maininaka ni pasakipte. ¿Entiendes ya? Kau katun kampisto dawi sarañane, akatakin hamja. Ichaj, ukatakin saran tuktehat ukaja kunani sumatja yatista tumaja ukatakin hamsar tukaj kaukaros puri porque acá lit awaitanwa por proverbios libron kaukir takin hamtej machachaj mawar mexarqueja ukatakeja jupatakej pareciba wale sumatakam. Pero sin embargo, tukuya pasti hiwañao siwa. Isa. Santa Biblianja pachacha uthi. Qilqtata pachachan kunham supanankaj diferente takinakan sarapjanja ukat mauro upanankaj yasta ukasarañja tuktayje. A ver, Evangelio de Lucas, capítulo 16, ukankiwa, ukampe, unjat awañani. Pachachanakawa, takin ham saranda sipkana. Y mauro hupanakaja, sarkasinja, ukatakej, tukuyje hupanakataki, ukasarabi, ukataki. Acá en Catasiwa, San Lucas 16. Ucan Hasiwa Kama, verso 19, Catnera Cataro Castellanuna. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Gloria al Señor. Y chajacanja Santa Biblia parliwa, pachachat. Mainisti creyente, mainisti incrédulo. Ni Dios arcriquit. Claro, hopas crei pachawa, santo nakaro, ídolo nakaro, no sé, lawat loratios anacaro, inasa calata, ñaquet loratios anacaro, etc. Pero haní verdadero diosaro y auskiti. Hanitech verdadero diosar y auskija. Aniu sumatakin kit.
aniu chiqa takin kit. Ukaw llakisiñaj. Pero sin embargo, acá kamereja, amuya siwa, hupapa ispatja, de que suma takin jamás araski. Upaja ya hasta fiestana cloraski, hacha banqueteos machañanaka, wale hacha diversionanaka, ya hasta suma mancanak mancasisa, wale suma. Entonces parece upata queja, kaukir takin hamtek sarqueja, ukatakej wale suma. Y acá mainiriste ma pobre, sañani, wale menos han hakasiri, pero lo importante upaja, Allah pais diosaro iausi. Con cocinas. Aunque upaja osunta tachis, tal vez cuerpo paja, inasa ma lepra osunichi, yo no sé. Llagana canita pao, chojrina cani. ¿Ya? Y haniu suficiente colque pa otikpachati, upaj Lázaro satatainao. Biblia siwa, anuna kakiu ka llagana capa, halqartana. Es que haniu suficiente pa colcanicante, médico nakakuk saranza. Quizás más suma humada hawirta señataxa, uka llagana capa, colcatañataxa no utikant suficiente colquepaj seguramente. Pero upaj creyente no a Diosaro, chakpas Diosaro aceptana. Ukan importante. Entonces upaj Diosar acepta taplaikoja, kunatakin kans, aski chakatakin upaj saraskana. Porque uka aski chakatakija, unhamtek San Juan 14 litan Diosak sarakisa, yo soy el camino. ¿Ve? Ukarok Diosak seja, yo soy la verdad. Ukarok seja, yo soy la vida. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces Allah pas Diosaja, Dios jamaja, upata inawa, chikpacha, takij. Ahora en las walhani usawais con jamar Jesucristo takis. Con jamar kwa Dios takis fast is no. Esa. Pero qilqatan kan hasiwa Diosaja nayatwa takij. Amén. Kitis diskuts no karoj. Si te Diosaj takijaja, entonces ukat takina tukuya paja, puribi paja, viñay hakañapi, kau kah kusisiñasa, o katawa, creyente nakaj, Diosari yausiri nakaj, que tiene que tener Dios en aruparjam hakas, que saranakap, que sirviski, arrepentisipje, bautisasipje, ukatsti, upanakaj sirvipje, entonces upanakaj saranta sipkiwa, uka aski takin jama, porque uka aski takeja, uka checa takisa, uka hakain takisa, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Yosana, Wawanakapa, Ajlita, Takata, Haneras Mundos Kaltatkan, Ukatpacha, Uka creyente nakaja, Ukatakin Hamawa, Sarandastanja. Estasisa, oración lorasa, Yosana Runaka parlasa, Ukasoma takit kananjasa, ¿ve? Kun haukaj kosisiñas. Ukamawa sarasktan, wal hakrinti nakao sarkasin nayasta tukuyaroj por hapj. Yasta ukakamakiu sarawipaj takij. Pero gracias. Upanakaja, Diosaro entregas hataina. Acepta hataina ka glorioso evangelio. Acepta hataina Señor Jesucristo. Por lo tanto, panakaja, checa takin jamaos sarasip kataina, tuktaijo kasti,
Oh, viña acá taquita y now, gloria a Dios. Un jamás acá, Telcatán, San Lucas 16, ucan. Pachachat, para las quistoj. Pachachana, taquin ham saratapat. Mainiriste camir chacha, mainiriste pobre. Mire, verso 22. San Lucas 16, 22, ucan seba, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Gloria a Dios. Lázaro, creyente chachanja, saraña paja, taki saraña paja, tuktaya vayajatainao. Acá hanche acañan. Taki hopataki tukuy hanias tu kakamakiu. Pero tukuya pan kunasot hataina. O kunapayate hokataki sarañaj tuktaya takin hamja. Creyente cancaña panupaja. Diosar servisa, cochosa, arona capa, leita sisa, oración loraza, asquinaca loraza pine. Tukuyar pach por jatainja, kunas kamachan. Oh, Diosaj, ángela nakap kitanitaina. Ukat huparoj, apasi vayajana. Allah pacharo, abraman harpiparo. Gracias, gracias. Kunja cocina su caja. ¿Ve? Entonces, Lázaro pach. Jesucristo rukato yasitain. Jesucristo yawasatain. Ukamata plaikos de hupaja, chieka takin jamao saraskan. Saraski, saraski. Y ya está. Pero maoro ukatakej, takin sarabipaj, tukuyajano pataki. Pero tukuyanste, Ángela na causa yaskan. Ángela na causa yaskan. Paro, acá marcaro a paz jañataki. Gloria a Dios. Ya, con las cosillas. Y chaj, camede. Upach también saraskarakin takin hama, porque takin iba acá ahora que no saraskatan hama takin ham. Ukatsas kma kalwatan monat hila monat kuliaka. Kaukir takins humak sarandaskta. Kaukir takin hama saraskta. Porque walja takin acá otkarakitaina. Uka hakina kaja takin ham sarchik mainina kaja takin sarku kaja amuya se pataina wali suma takama. Wali suma takama. Pero kuna pajatej final tukuya por jeja. Hiwain takita inawa. Wali tardeje ukaja. Wali tardeje wa. Hiwain taki. Perdition taki. Hachain taki. Un haukaja. Un hayakisqueas. Ukamawa kakamecha chajan que upajo katakin jamos sarasen wal kusisitaina, tokotaina, machataina, yast suma mankanak mankasuetaina, suma esina campis taptata yasta wali, upaja muy asitaina wali suma takin jamos sarcas pukam. Pero tu cuya pasti. Unas, mire. Siwa kanja, San Lucas 16. Versículos 22, chichicataipit, siwa, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Gloria a Dios. ¿Nos parquea onicha, cara una caja? Igual le sumamos aquí usando una capa. Entonces, camere chachaja, upaj amuy asin igual le suma takin ham sarkas bukam. Cosistasisa, maistasisa, toktasisa, ya hasta banquete una cana, ya hasta ukamarake hachaman kawina cana, fiesta na cana, ve, igual le suma takin ham sarantas kij. Pero ma oroa, ukataki sarañan, takih tukuy hatay no pataki. Sanyani hakanyah tukuy, akamakiw Diyosak permite. Ukatakin ham saranyap. Upa ukatak takasitayin, upa aklisitayin. Ve,
Pero kunapa chateqtuk ejanja. Kaukatsupa uñatatas. Diosan arupaxiwa infiernotua hupaj uñatatasi. Uka tormento, hachaña, supayan demonio nakan, dominio pat hupaj infierno sata. Y Dios haga katempon kanan janiwa. Ukaja pichqirpach lugar, quinta dimensión. Ya, infierno. Ukauhat uñatatasini. Wale hashtasisa. O akalugaran nayakala. Ninampis nakantata. Wale khatirat hamma. Lakahats ninakio saraski. Mauka tuson kalyambikis chaktayanita. Mauka chaka umampikisa. Warari almapanja. Infiernota. Ukapi hiwañaj. Uka verdaderamente hiwañaj. Separación, Diosat. Aniwa kakamerech mayampis unkat kaspati. Allah pachar, aniwa. Inamayaniw misasa, inamayaniw taki responso na casa, inamayaw kitis con lorani as purgatorio absuñani con, aniwa kanaka existkit. Akasi nawa, katanyatain. Paktanyatain, kaukiris, chikpacha takij, kaukiris chikpacha takij. A ver, litañani, Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, ukanajsiwa, versículos 16, ukanajsiwa kama. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué triste, con es. Kamstas monat hila monat kuliaka radio ichukiri. Que tiene que tener radio tercer éxodo esta sipta calvatana. Que tiene que tener radio retuancané, Perú lugarans esta sipta. Ucampe lugaranacana. Akan Jeremías libronja que el catanacasiwa. Akam si diosaja. Sait asipjam takiu hanakana. Paraos en los caminos. Aquí na kahwalhaw. Hakahapsusi maya, ya está. Menina kahiyast munanya parham na kamunt khasas no. Ka una takih vidah, ka una takih ayukam. Na kamunt. Bueno, kamacharikinyan. Entonces acá se pide saitasim takiu hanakaro. Ukatste igual uksar uñatatasim. O karosti isktasim. Preguntatsi, ¿no? Isktasim. Naira takikis ukat. Verdadero takikis ukat. Kitis chiqa takij. Kitis naira antiguo takij. Jesucristo. Porque Jesucristo, Evangelio de Juan 14, cuando sí, yo soy el camino, la verdad, de la vida. Bueno, para el tasictano, primera parte, ucat, camino, taki, ucat para el tasictano. Anirman tanti, checa, ucar, anirman tanti, verdad, ucaro. Hanira mantiktanti, hacaña, vida ukawajaro, hanira tuktan todavía. Falta siktan era kat hakikukat. Entonces acá en Hasiwa Diosaja, hisktasipjam naira antiguo takit. Wal uñatatasim perisktasim naira antiguo takit. Kauqueres aski takij. Kauqueres chica takij.
Isktasim. Ukatzti uka chiqa aski takin ham saram. Ukan ham sarataja almama takej qatapunita jacaña, samaraña, suma cancaña, gloria a Dios. Kasumasti. Munat hila, munat kuyaka, munat radio chukiri, humah kaukir takin ham sarandaskta. Humah ma takin ham sarasktaja. Amoyatatja, anis takin kasmo kam hamao parece. Bueno, más ya está utangaskta, ukatja ya está trabajo sarta, cotín jarakta, ya es negocio sarascta, cotín jarakta taro, y nas abusaj viajta araxka o cachacanacana. Parece que han jamás que sarctate, pero de todas maneras, nasktan ukatja, ma takin jamás sarandasktan. Ma urut tukuyar ukatakin tukuyapar puriñani. Umaj purita ukatakin tukuyapar purita wa. No sé, caucamaray viajchita, caucamaray sarchita. Dios ajarupan sarakiwa acá tiempo, jaqueros choratao, siwa, jacaña pataqueja, pacaltung maranaka. Wale alimentata, wale chamanchtata nakawa, kim sacaltunga por ipjan, siwa. Entonces, de repente Dios ajarupan pacaltunga, maranaka, ukatakin hamsariña mataki. Tuktejas tati. Tuktejatas ti ukasarabim katak tukus hanisti kunani sumatja kaukangata sukkaj siteja hanchiqatakin hamsarkstasti o yakisñas po humaja ka kamerchacham infiernot uñatatasinism o hachaña punispao o kanina tormentot supaya nakaj demonio nakaj kaukan kitej Kitina katejan diosar ointapku ka almanakaj kaukan kitej warari sipki tormento kan ka infiernona ukat uñatatasinisma hachaña punispao yakisña punispao humataki hayukat qillqataqseja Jeremías librona preguntad por las sendas antiguas naira takitis ktasim kaukiris aski takej chiqatakej ukataki qatam ukan hamsara. Oh, gloria a Dios. Creen tinakaj ukataki qatam Dios ang gracia pat. Isa. Dios ang bendispan. Ukataki qatam. Bien, ukamaja ma kocho istawañani ukatukampi paltas iskeñani Dios ang aruna capa oraj ya hasta ratukio sararaki. Entonces, ma kochoya a ver gelata técnico Istawañan ma alabanza, Dios armayo paichave. Takamay au kimaro. Hakanyamo utkaskipan takamay monat hilata monat kuyaka. Hakanyak tukusini Lapkamau halaktani Porkamau awansuni Istana Sapuru halakipi Halasinsti arkaski Istam saskaki Tatama Aukimau Kipan kakama Suyas kataha Dios apungkistan kata Nilai pusara kita Tatama Hake camak bistiri Bangkar kama wansuri Matai kama cakpiri Suyas kataha Dios ang kungkistan tata Mika
chun Diosar artan Hupakiup ang pachatan Jesus like iyaw satam takamay Haniter Diosar istat Haniter hupariyaw satan Winyay mutun hikatat Takamay tiempo taskipan Takamay Aukiman Hakanya makut taskipan takamay Suyas kataha Dios at conquistan tatay Nihai pusara kita Jesus like iyaw satan takamay Hanite Diyos alistan Hanite hupariyaw sat Binyay mo tuy hikata takamay Takamay Ang kiman Hakanya makutkas ipan takamay Suyas kataha Dios ang conquistan tatan Nihai pusara kita takamay Gloria a Dios. Un Hasumasukayu Pachabej. Akamay. Akanyamut Haskipan. Munat hila munat kulyaka. Takam. Uka antiguo taki este glorioso evangelio. Uka glorioso evangelio este Señor Jesucristo. Uka Señor Jesucristo sawayi nayatua takij. Gloria a Dios. Takinak taipin. Kun hamatek Proverbios libro nxeja. Hakitakej kaukir takin hamtek sarkej ukaj parece wali sumatakama. Pero tukuya pasti hiwañaw. Kun jamás uka kamer chachak San Lucas 16 ukan litan hupatakej wali sumhaman uka takej. Kaukir takin te hupaj wali disfrutana kaurakana machana tokon hacha banqueteos mancaña na kankana etcétera etcétera. Wali sumhama uka takej. Pero kuna pachatej tukuya gesti uka takin sarkasin tuktaje Kaukats uñatatasini infierno. Kaukan kitej demonio nakaj. Kaukan kitej han diosar uintiri acepter almanakaj oroy arum guarariski. Tormento logarán hopaj uñatatasini. Hopaj wali pantjat takin saratain. Hupatakej parisin wali sumhamu katakej. Pero tukuya pasti iwañaquino infierno. Pero kao quiere teja Lázaro. Upaj hakasi wayatenao viñay haka intaki. Upaj acepta tainao diosaro. Aunque pobrezcan cañana, aunque uson tatas. Aunque anis supay hukam sumaman caña pasotik. Pero campaya supaj diosaro arcan, diosaro sirvin, diosaro loctasin enteramente. Y kuna payatej uka sarabi kwa takej upatakej tukuy han kunan so patakej o angela na kausuyaskan Biblia siwa angela na karo Dios akitanin ukat upan almaparo apa siwayhana kapaj santuna kan dimension par Dios san profeta pajakatimpon kananchaniu revelani ukatja ukaj satawa sohter pach lugar sexta dimensión nos parqueña aniche Ukauhan santuna samartaski. Celestial cuerpón. Es wainitoki, tawakitaki. Samartasipki. Kuchiki, cosicita. Suitasipki, hakatatañ oro. Gloria a Dios. Munat hila, munat kuliaka. Señor Jesucristo, sawayo arupan nayato atakij. Y Cristo te taquicheja, ukat haki wakisi taktañasa,
ukat hakin jama wakisi saras cañasa y wasanakaja y kunapa yatej tuktaya ñanej Dios ángel anakap kitanino kat humaro nayaro apasjistani pues es que vaniche isa ichaja kalwatan humaro ansma acá el katanak leit asktan ukarham kaukir takin ham saraskta kaukir takin ham saraskta amuitat kaukir takin texarkt ukaj walit hakiskiti aski takiskiti chiqa takiskiti hanukamak chik bibliaxi hisktas takiu hanakar saitasim kat wal uñatatasim uksar o kaukir takis aski takij antiguo takij chiqa takij ukan ham sara ukat humaj qatat samarañ almamataki gloria a Dios unat hila unat amigo ukatrak humaj pantjat takinkas mukataraki kaukir takin tukuya patej hiwañak ukatarak ukatakinkasma anipuni walikaspat hachañaspao llakisiñaspao almamataki humaj infiernot uñatatasenisma uka qamir chachkama tiemposki horaskiwa sitej humaj ukat pantjat takinkstaja ukatakit chaj humaj isktas taqtam Naira taki. Glorioso Evangelio. Cristo. Upata ina takij. Dios sawayo naya takij. Upaj tak kamaja. Uka takja. Wilampio. Chalchuay. Uka viatiñam. Wilampi chachotao. Uka viñay hakañaro. Puririk uka takij. Isa wali kuiko ukatakij chapinak chak pasañarakiw ukatakin ham sarasaj hawirman ham qollonak pasañarakiw pero de todas maneras tukuyapaj viñaya cañaw ukaw importante gloria a Dios isa kuikowa aniwa anchukite Walich am jamao sarañaja, pero Dios am viste, aquí con no posible. Unat hila unat kuliaka. Kaukir taking tasa. Kunakas taking tasa. Oh, hichoroch hakej lorasiu kunayman takinaka. Walja denominación anaka otji. Sapamaini takini. Ucampis, Señor Jesucristo, Jacalhuatán, Quelcataptoque, Chistoa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nayatwa Taquij, Acañas, chicas, gloria a Dios. Pero para el Tasictana Calhuatán, Taquito Ket, Utirinua, Pasas Cañani, Checa, Cancañar, Jaroja. Akaña, ayat se hay, ¿no? Kanakat palta se bañani. Ukamaja, unat hilanaka kuyakanaka, amuy tapismay. Unat amigo, tal vez primera vez estás que está acá programa radial. Anumaj pierdimte, suyam. Tal vez munat hila, munat kuyaka. Umaj wal jamaranak creintista. Human amparaman otixi Santa Biblia. Ocho libro na caso tjarakchi. Asiste raksta tal vez ma iglesiaro. Ukan pensa, walja iglesia nakao akatimponja. Upanak pashpa takinakap absusipje. Walja ninakawa. Akachiak pash taki ukat saraktapje, ukat yakataki absusipje. Pero Biblia siwa. Ukatakinakant tukuyapasti hiwañaw siwa. Mas zapatakiki utji taquitakinak taipin, mas zapatakiki utji ukatakiste Señor Jesucristo. Ukatakiste Criston wilapampe chachchotawa. Kaitatpach. Antiguo Testamento magleitata. Primer chacha Adán. ¿Ve?
Uqaroja, Caín y Abel. ¿Ya? Y Caín ucasti, supayan wawapan si bibliaja. Abel ucao diosan wawapanja. Adán toqueta tacita. Isa. Pero Caín ucawa Abel hilaparo hacaña paqe. Ucatawa acá antiguo taquej. Wilam pichachot tawai. Wilam pichachot. Hasta que Señor Jesucristo por iniwai acá oraquer jutawai hanchir tuktasa. Jupasu kamarakiwa. Asutjata. Aokjata. Cruzarle katata. Y hasta. Ukatakej. Wilampe. Chachotaki Ukat Señor Jesucristo hakawra kinkas en xeja nayatwa takij chiqas nayatwa takija chiqasa hakañas. Gloria a Dios. Un jacosis que yas. Ukat hakin tati. Wilampe chachotaki Jesucristo wilapampe chachotaki ukat hakin tati. Porque uka wilankiu hakañaj. Uka Señor Jesucristo wilapankiu hakañaj. Ukwa Diosan profeta paz akatimpon parlisto. Diosan profeta paz hanio parlisto yaka cosa nukaj parlistuwa Diosan wilapana. Ukankiwa. Hakañaj. Si te jumaja uka wilampe chachota takinham saraskstaja. Gloria a Dios, walikiskiwa. Sarantas kaki. Y antañanza, más que problemas utpan, o soñanza, kunasca o kisutpan, sigue adelante. Alaskakim, saraskakim, mukatakin hama. Tukuy hataja. Akaña mak tukuy haneja. Oh, Dios aja ángela na kitanini. Ukat human alma maroj. Celestial cuerpón, apasiway hatam. Gloria a Dios con jacosiñas. Claro, hanchimajo kak cementerio rosarajpachan, la cacha hayukat la carukutjane. Ucampien sumaja, wilampe chachota takin saratam laikoja, tukuy hataja, ángela nakau tukuy en suestam. Pero se teja no katakin sarkata. Human am tasitamarham, wali sumatakam paresine humataki hukatakin ham sarataja, tukuy anja. Unanisa? Kamir chachaka ukatsunya tatasin tuktay ukataki sara ukaja. Ukataki hasta infierno puri, cuero hakonti, ukatunya tatasini. Ukaki upaj warare, hachi. Oh, si padre Abraham. Oh, humahkat mauka umampikis chaktayanit, nuka Lazaro. Akan hlaka hatsnina usari. Wale atormentatat nayah. Hishkay la hautkas kaniko panaka hutkpati, akaujarro, kalasaror kitarapita. Hermano, tardeje ukaj, wale tardeje. Casi no vakisi. Kun kamateja, Jeremías anxeja, sait asipjam takiyo hanakar. Ukatsti, isk asipjam. Kaukir takis naira takij, wilam pichachot. Abel ukatpach. Uka hakañani, viña hakañarro purir takej wilam pichachotao. Santo nakan wilapam. Isa. Jesucristo wilapampe. Oh, ukatse hakam. Uktajañatake acaparte. Leita, Proverbios capítulo 4. Verso 18 y 19. Proverbios capítulo 4, versos 18 y 19. Camsis, castellano na camsivo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es
perfecto. Gloria a Dios. 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Gloria a Dios. Ve acá, ojalá. Kakpatakit. Impío kaksan monas kititejan diosar ointik. Ni diosar ointik munkit. ¿Ve? Uka kamir chachhamsan lukasan litatan ja ukar ointat. Impío. Ucharada. Incrédulo. Upan takipastika ukiram texarkej uka takeja. Chamak laja takiu siwa. Ania tiskit konaros lanktasini. Tukuyhan ukajka ukarus uka takej poriani. Solamente poriani infiernoro. Ukampesa aski akinakan takipaste siwa. Kankiri poniwa. Uka kantato warawaraj walisum kantasin keja. Hasta que intejal son niñapkam, hukampe kanaj o insta niñapkam, ayu kamawa, aski akinakan takipaksiwa. Unats komapach porque uka aski akinakaja, aski takatapayap, uka aski takiste, Señor Jesucristo. Porque Dios absataina, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Ukamaja monat hilanaka kuyakanaka, Dios aquí bendispan, akakama partastan, hutir programakanwa, hukampe partasis keñani. Kitita inas chekaj, kitita inas akañaj. Akakama hoinjawaitano, kitisa takij, chekpach takij. Dios bendispan, ukamaja Radio Tercer Éxodo Esterinaka, Dios bendispan humanakar, ukamarake Radio Reto Ancané Esterinaka, Dios humanakar bendispan, sasao saniwayapsma, humanakal hinatama hermano Lino, taque aymar lajra para el asiri hilanakar kuyakanakaro. Utiri program kamaya, Dios mediante. Suita si kita humanakaj. Dios ampiquía. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaja, mischunjabham, hanhupanakchik, huchlorabhamti.